يعني كيس نامجي شده بلا باش ما مستوى چون و چند کس را چون باشور سر چون و دنگی خدا اولیه منوی دجال ما مستوى نها ما مستوى هنجل باشور ون وجه البجارتنين پارلمانتوی کردستان وجه شوپانت و نها انجام جی اشکره بون صدی 45 پارتی دموکراتی کردستان پدکه بسرکت روجه کی مزن گلو هن هالبجارترین کردستان چواد نرخنن چواد بینن و سرکفتنا پدکی پارتی دموکراتی کردستان به چه وقریتن گلو بله هالبجارتن اوه که یعنی شرطه که دموکراسی هالبجارتنا و هالبجارتن جی لسر هر ولاتیک فرضه کو اشتراك بك وريا خو بده وإرادة خو كبش بك أو نتشتكي بشوك يعني أو ديمقراطية دنيا دعاتات يا قبول كرين قالك مجادلات يا كرين ما وصاب خوشي نبويا والحمد لله حزار ونساد ونوتو يكي دوي برفشي كردستان ده برلمانتو كردستاني هي برلمانتو كردستاني اشترافي خلق كردستاني ده وش حمي جري كردستاني بدبيانة تينا بجارتن تمثيل جيوان وتمثيل كرن أو جالك تشتكي مهمة بجرينجا وقت يكون ملاتك قدر وقيمتها ديمقراطية نظامي أو ملات قدر وقيمتها آزادية جي نظامي جبروي جي أزدوي قناعتي دمك وملاتك بريا هرتشتي جبو ديمقراطية وجبو حقانيته إرادة خو كبش بك إرادة جي صندوق ده كبش بلبي نكو توپو جبل خانه وبليدان وبلان وبيوانا نينا وقت صندوق كتعرضي بيقاوي ملت شي سر صندوق اللي ويقوريجي نونري خو تمثيل جي خو دبجيري او انسان جي ويولاتي إدارة دكن از 2800 كيلومتر عنقري تشو من دنجي خدا دنجي مجي هير كردستاني الحمد لله وأز قال يجي كيف خوش مدقدان أخوك ومن وي إرادة أخوك كيف شكر دليم تخوستا كو كردة ريميجي يعني كردة كردستان يجي كردة كردستان باشور جي شواكو اس جرينجي دما وي دنجي خو وانجي جرينجي بدارا دنجي خو ودنجي خو صندوق هذا كيفش بكرا لمخابن يعني اشتراك قالك كيم يعني او درتكو ما اميت كرا وما تقوتا اوا محقق وجوابا خيانتي بدن وجوابا اوي بدن يعني انا عندك تي رفراندوم تأييد بكن وبيشجيريا بارتي بكن مالسف او كسم يعني او در او كرن يعني يصادي شيء شونه سر صندوقه ويجي تشتكي باشنينه يعني او بعيناده وبعرنه وبنظام شيء وفلان بيوان النووي شيء وينينه يعني ليس كازارو كونينه ريا آزادی دوره وباره كردستان جريك باره كجيرانه باره كسبكنينه وكرد بلا بزام كودنيا حمي لپیشبری سرخوابونا کردستانیه وقتی دنیا حمیل پیشبر بی لازمه که ام قوتی خواب خنیه که اتفاقی خواب خنیه که یک ریز ببین و یک ریزبونه و یکیتی آنجا خم دکارن خواب دنیای بدن قبول کرن جبرویشی از گلک متأثرم که او کسین که ما امید دکرا که ویر نسر صندوقه وان دبي دنگدانی ده او کرن يعني احمال کرن دیساجی پارتی 145 ستاند او 145 ستاندنا ویجی سرکفتنه که گلک باشه و پارتی ده مایشی وندا کرن يعني او پارتی مای همه بگیجن سر هبودونه جوانه 55 دمینه جبرویشی غیری وان اراده 5 پارتی دی هبون ولی او دنگدان نوان دوات پار بکرن
پارتی بخواه شخوش ساده 43 او دکره یعنی تخمین دکره اما 45 استاندر یعنی تخمین خوش زیده تر استاندر اما من گلک او دکره یعنی من تخمین دکره متقولتا مطلقا بسر 5 بکوی maalesef ku ew min yani ew daxwaza min newate cî. Mamson sedemên viya bi çi ve girêdin serkeftina PDK? Serkeftina PDK û ewa PDK taraftarê ew ye yani serxwebûna Kurdistanê ye û taraftarê Xiraziya Hemî Kurda ye. Yani niha Mesûd Berzanî ne tenê serekê Partî Demokratê Kurdistanê ye. Mesûd Berzanî serokê hemî welatparêzê Kurdistanê ye û pêşkêşê hemî Kurdê ku daxwaza azadî û serxwebûna xwe dikin û ew jî di dinyayê de mîna merva mîna însana bijîn ew meznayiya wî hemî welatparêz qebûl dikin û dipejrînin û rêjî ew rê ye başxeriyekê dî tune yani rêya Komro bibêje wela Ereb çêtirin û Ecem çêtirin û Romî çêtirin û Êmayî çêtirin ew rê ne rêya Xilaziyê ye rêya Xilaziyê rêya Kurdîtiyê ye Kurdewariyê ye Kurdistaniyê ye ew rêya Kurdistanî jî rêbaza Berzanî ye û ew rê ye başxeriyekê dî tune ne Mala we ava ez bin. Ê te jî êwe jî ava